Daga jing toket ke badang yak syakmat le ki pulit ke Riboy district ki sangut ki blas kem hagi ni sengi ki pulit ke layo ban korup ya kawi ke tiar siat baret sakatu ban kli ki gelatin stick ki detonator ki lama ka seng king atiar New Trap National Liberation Council HNLC bat ki wei ki tiar laong ka khubor na Superintendent of Police ke Riboy Jakpal Singh Dhanwa ikiti ki tiar ras korup no iki na ka yingsa jong wei na pedeng ki blas kem ha khalai tri ulber aja opsau haden bagi lalai man khanra kat kum ke jing phla jong u ki pulit kala yo jing tep bakate kun hon bari ne kasli parcel kalon khti ban kan tiu kala ma jong ka HNLC dang ki snem bala kum bala pha ya ki haga jing toket kelap sai su ru bakate kun hon bari ne kasli parcel kala yo shibun ki jing kesan bisa bat ban penon kam da kawi kali thmai ban lai ban pithai ya ki IED bom kum hanong ba shlong ba hanong po kumban sukdo ki pulit ke Riboy DF but East Hastings DF layo ban kem ki sangut ki brio khatwe trek ulber aja opsau ha kapor kumban riu bji nai ban ta Riboy district ki bagan thop yu daman bhari panar blai trip kumsal lapang robinesri panar ujil tarang but ushining nongrum but kila kurup ru yakawi kali bolero pick up kabran register number ML Khan R lai R saulai ki tiar pun pthai kun thop yu ID bom Berapun jikna ada kan hon bomb detection and disposal squad nanong ba shlong na katega kali.